Itu আমার জায়গা আমার বিউটি It was there before, and when this incident come and they removed police was there. Why you put police in order to meet in the law? Maybe the police was slowly. Okay, Mr. Rampi. Since sorry, since you are from here, since 4 months now, this the economic have been affected of both Karbi and Dhar. What is your say on this? Because of now, I welcome to and congratulate to the Buddha government also to taking the necessary action for the amicable solution for the Buddha border issue, the present issue, and also this is the first time to visit both side the government. Taking the decision will be taken by the government also both side government. This is my end. Yes, okay. Will you initiate any other peace meeting? There is only one notification, number 151, in April 1951, that defines the boundary of Anglong in the Meghalaya sector. This was reiterated by paragraph 1 of the Assam BOP Am'ih, specifically mentioning that the areas transferred to the Pijush Hazarika district by the notification of the Govt of Assam, number 149, dated 13 April 1951, shall be excluded from the Meghalaya. This boundary was again reaffirmed by paragraph 5A of the Northeastern Area Reorganization Act of 1971. The KAC adheres to this boundary definition, and to that extent, there is no just may pass 0 point ke lake NEC road 0 point sida hada kasi border ka alang tum kachi jong hala da kata alang tum humri lada ka pidat sidak meeting wang lo lada dak meeting ing ni lo labang so meeting along bang nim tu Karbi lo charli song pe na bang ke just me pen Ning kangsamse la pen Ning ke thidam de so situ cepak lang athepia bang ke lalo bini labang so meeting along Karbi Anglong autonomous council pen iltum kaching honai pe Ning kachi thenai itum Karbi Anglong autonomous council advisor ke al winter alang li ke council hoi pensi lam the ke ningje dun lo la pen ke alang li ka ningje alam ke constitutional right up thak sika ningje dun jitu constitutional boundary kupima koson ma hala bangso thak sika ningje dun
labangso alam kaning je along sitame ilituma minister itu ning kache the labangso border bangke power demarcation atengsi aprang atengsi kido thip nang ipu nangkar ja pg pu abang fusi itu Karbi Anglong tu mas council penake chotoi dun itu my speaker panake elvin teror kan lam the kan je panjiblong litet ke labangke nilitum Karbi Anglong chardia song ben ke ning duk chipilo la pena bangke nilitum ning ke the dam awet lo lasi labangso leadership itu labangso regional committee leadership just semet pet Pijush Hazarika phan bang nilitum bang ning duk cipak lang lo lapena bang kevang journey labangso leadership and labangso border bang in sam jinji lapenes per demarcation ke border ke do tang teng thir thipji ko bang nin tu ning kiram de lasi nili tuning rilo government of Assam itu ma chief minister sir Himanto Biswa Sharma alangli unana ke prapen labangso duyo hoy ke pathir thibia phan kamat hadok bulotang te regional committee chairman bang ke lars mesen ladak ahok per alam kachini kang te phansi e poi nai kusi de labangso media tuning Pini bangke first visit pulo lasi first visit Meghalaya lapen Assam sarkar atum latak ini lo lasong bang ben puthot meeting do thu lang pu sedami sialam nang klang rang do jongsi kumane atum hopu Meghalaya ben ladak Assam na kedua ninghang lapen Assam alu kedua tum jongsi Meghalaya aning hang kedua aning hang boleh lang tuman khangra taun epu la so lambang ke ningduk lo lambang ke nil tume ke chikro do dekhe we have our own constitutional boundary which the both state government have to accept. If the both governments doesn't accept the constitutional boundary which we have right now, it will create a ruckus, and as we have already experienced that there have been many sporadic incidents around here, and it can escalate in the further in the coming days. Now our concern is if our land is if our land will be transferred to Meghalaya, then I can damn sure say that the situation will get worse, and it might be the same situation like in Manipur, and we are afraid of the lives of our people and the properties of our people. So I once again request both the government to just stick by the constitutional boundary which we existingly have. Thank you. মানে খাসী মানুহ এই আপোনাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি নাহে ৱেষ্ট কাৰ্বি মানুহ ৱেষ্ট তেনেকুৱাটো হ'ব নালাগে আমাৰ মাজত আমিতো আগতে একেখনে অসম আছিল এতিয়া যদিও বেলেগ আমিতো সাত ভনীৰ ঠাই বুলি কওঁ আমিতো ভাই ককাই গতিকে খাচীয়া আমাৰ ভাই হয় আমি খাচীয়াসকলৰ ভাই ককাই হয় গতিকে আমাৰ মাজত বাদ বিভেদ থাকিব নালাগে আমি পিছ মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম Khasiya people can come to Assam, and Assamese people, Karbi people, Gurkha people can go to Meghalaya also. We shouldn't have problem. Sir, problem thakibo nalage. Ami freely movement, ami Meghalaya to kore paribo lage, as well as Meghalaya people can freely movement to Assam also. That is my opinion. That এই মীমাংসাটো কিবা ৰাজপথ ওলাইছে নেকি দাদা তেনেকুৱাটো কাজিয়া তেনেকুৱা হোৱা বুলি আজি কোনো কোৱা নাই মাত্ৰ এটা আমাৰ পোষ্টৰ কথা কৈছে পুলিচ পোষ্টটো এইটো এতিয়ালৈকে যিটো সীমা সমস্যা আছে সীমা সমস্যা যিদিনে শেষ হৈ যাব সেইটো ক'ত থাকিব অসমত আছে নে মেঘালয়ত আছে পৰিস্ফুট হ'ব গতিকে আজি বহুত ডিটেইলছত নাযাওঁ আজি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আমি ভ্ৰমণ কৰিলোঁ অতি সোনকালে আহিম ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ লগত মেপ চাই কথা পাতিম ইতিমধ্যে অসম মেঘালয় বৰ্ডাৰত আপোনাৰ বিঅপি আপোনাৰ 6টা আছে 6টাকৈ বিঅপিৰ যিসকল জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকে এতিয়াও মানে সুখী হোৱা নাই মানে তেওঁলোকে ভয় ভাৱ এটা আছে মানে ভয় ভাৱ থাকিবতো নালাগে আজিতো মোক কোনো কোৱা নাই আপোনালোকে বেছিকৈ শুনে যেন লাগে মোকতো কোনো কোৱা নাই ইয়াতে মিটিং কৰিলোঁ সিফালে কামদুলিত মিটিং কৰিলোঁ কোনোতো কোৱা নাই আমাৰ মাজত ভয় আছে আমি তাত যাব নোৱাৰোঁ কিবা নোৱাৰোঁ এইবিলাক অলপ যদি ক'ৰবাত আছেও ডিছকাশ্যন নকৰিলে ভাল এতিয়া মানুহ অপেনলি ফুৰিব পাৰিব No, there is no taxation. I believe police can take tax, but Karbi Autonomous Council has right to collect tax
from Karbi Anglong people only. Not from Meghalaya people, they can take taxes, I believe. But they have right to collect tax from their people. But police can collect tax, that is from.